Naikha hambai khana 19 tarik April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale Wngna be bono samung rok bahai cholai tongkha bijik khaine ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma te apon deborma chini subzonal ni chairman te YTF ni GS president borok chini ADC ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani na overall samung rok naikani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlai ang rumui tongma kha samung rok bahai bi cholai tong naikra na tunai je motamuti samung to paijak na Tipra Idol grand finale o je champion ngai winner ngai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok teibo sponsor khaina ni bagoi bai reading tongo happen chini asuk agini simi proper communication ngi ani bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol पहिलाव चैमानि सिगां बै जतनो तामोसनाय साजाय आंगै कमेन्ट खायो ससियेल मिडिया रक सावो जे डेभलपमेन्ट वाक खाइमेया अथस रसामं मुसुइमं हंके टीएडीसी सं खाइरगै सराइरगनो अमक खाइ दं नै फेमलक दं नै गोबां एलिगेशन रक खाइनाय बि दं ग्यां अर जागा सानि मुसुगु आईसीए डिपार्टमेन्ट इनफरमेशन कल्चरल अफेयर ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi oma haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotona ang buchina bai dekhni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya tei nini tamo sene nok bu tang maya gari bu pai maya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sana ja state of nai di bor ni kabangma festival utsob ungu nge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini Tiprasa ni rasanai musuinai musanai borong ni culture tradition no jeng bahike promote khainai bono si sung ma sak thanai hani bangoi no jeng Tipra Idol season 1 to semao thangkha taklai season 2 jeng blai ha taklai khainai bagoi khainai khaya bokro khainai rohi holaibai prize roni bagoi to phane paikha grand finale ni date ungui thangmani sekango bibeno karone aprodora o jeng khainalia nge khna jotonu phaibai di jotonu nailai grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro jeng nokha je Tipra Idol o brand bumung mamani pore borok kabangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamiwo je jesurung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya haichi gechini Tiprasa rok ni bisingo gobangma resawani wo talent tongu omo jengbono charge khaioi borono platform donani bagoi no o Tipra Idol chengjak tabo onek upokarung baikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo jeng nukha Rupesh Deborma Rahel Koloi nini Priya Jomatia omo hairok kami o tongmani seba sini ba borono koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai do borono bu agi koise sinia kintu tabok borono nini naputi hondi